Acha taku nong no jagat mung tam kha. Ini namung ke Kodumura pada bazar, wait dalam pasai jadi 11 kayak Kuatgala, Jalan Madinogor Division, hab jaga satu bola gati. Acha taku nong ro sengja tini khobar mani payment kom haisya. Nong ro to khanajak BJP rong ni patok office. No IPF pisong grabtar khakyani khanao. Abo bosuk jorti kubui. Amo do kubui no, agi amo pula agi posisi bos atau moro CBM pada office kai dong ha. Arpore IPF di sarkar kai nai, semua puno dokal kelakian, dokal kelaiman ni pore. Badan ni office ni nai seng, badan ni office kering ni dong ni nai seng badan office kai di dekat. Arpore BJP rok kai nai, koyak jana BJP rok kai nai, bola kamna dokal kelakian. Awan pore seng, hai sini IPF ini ngai 27 tarik beberapa borok office ini yang ngasong dong arpore seng Mia 27 tarik sini yo dagi IPF minumnya seng apa already sebadar office ini congkak enggak ke tamni BJP ni orang flag kai ini seng Mia IPF song dokol kabega already flag bukai dika kabar kita Mia ogo kalakya amna to seng salaka salamen bore tini hanya hai seng orang party office betong nai plus badar office betong nai ini seng songai hata abna seng tabuk tini ni theke omor sini badar office plus IPF ini pada office ini seng kalakya Ngake norok je Mia horo je norok IPF BJP or kisah kok bang lai tong lai mana mau kubija. IPF BJP do kok bang lai kan maya karena ro BJP ni borok to ase kun kok bang ya ar kisuta CBM ni borok tong. Ngake aro on site ni borok bu phaikia ayang saga pasang ini kenawa monpot pasang ni direct ni pasang ni monpot pasang ni abar kanya orang ni lokal kau bang ya bapaknya kau bang kan dah mana kisuta je kau bang mana sikar kan bahasa kena tangga arbar itu kau kalian karon seng Tripura sini edisi area seng tang tongan ni ngada antara pada nango IPF di nango IPF di Tripura do kana matang nai karon matang nai henenya Tripura sarokno matang nai henenya seng IPF di kelai jango hinango bo kelai thang nai agi sarkar kore ki bo seng omage no fight kelai thai jango tabu bo mage no kelai thang nai tai langmat tongsak biasa seng omno hake no kelai thang nai Cenong nor je seng kisuta khanao moji hene nyai abo BJP ni bo podo tongai basak bini fil khaimani kaham BJP ni botam podo tongama sia tentu bo MDC ni hene bo khop mana ni hene khadong bo himi tongo fil khai jango bisu jalti mana mo seng saimen ke karon botam mo tongama seng to bona kapari sengkam mo tong botang reng mo tong sengkam saimennya botobo ane MDC ini tungma jaga fil khai jango karon bo oma hai reng no nai sim se bo himo bagi police ta bo sotong bro bo CBM khai jango karon bo apro chakiri manya nginyai bo oma abo goromo damano ini bo oma ini tongo ngake tahu kamu hanya tong boro kamu dari sana boro CBM boro bilang sama kuno ini thane election kamu boro kuno kali election pada sukai Acha nong no charol basa oncolo
IPF दा मेजॉरिटी ना BJP Kalau sudah tu ingat tu IPF itu majority पंचायत बा IPF itu salah tengah saya kami terus kami oh saya besar thang nama berapa tiêu cảm với sắm cái nhảy karena nó cái sen còn cái sen already khai jom cái sen edisi hogo sen asam tay jom này sen edisi bớt sen IPF itu nó dokol khai nhảy cái पंचायत election nó bớt sen IPF itu nó member majority trong này ini takut nih pun ketam kah anu Raja Dewa ang yun dari ini untuk sekretari अच्छा हम भाई